Kajila Meglaya kadon kumbasau hajar sans pangut ki bedang don ya kajing pang TB ki bedang don hapadeng kajing syak sumar haki jaka beper bat kajing saiso jong kajing sumar kalong prapo nyo na kashispa kat bah kajing shisha kadiban palat ya kakandai po na kashispa ong u Ram Kumar S Mission Director NHM u Mission Director ula ayu jingkren ha kajing play ya ke program ya lapat ba ke bashisngi ka nikshe shivir bat ka Meglaya Comprehensive TB Care hamaulai moro PHC. U Dr. Joram Beda, Commissioner and Secretary Health and Family Welfare, ula pentip ba kajing let test kalakiu. Kajing don jong kinongpang, kajing pur jong kajing pang kalayay ne katjo. U Dr. Joram Beda ula pleru ya kali nikshe vahan hawes Garu Hills. Ya ka program ialapat ba bashispa sngi ka nikshe shivir bat ka Meglaya Comprehensive TB Care lapalat pat ba SMELC Conference Hall tura. Kani ka program balapen long hapok kapang taking care of everyone TB free Meglaya TB Care kabanjer ya kajing sumar babenya bat kajing don bintalang jong kishnong kitao banyele persya ya kajing pang TB.